uthando lwami lihamba ney'mali zami sithandwa sama nginasikhathi nakho manginawe ngijabula sithandwa ngizohlala ngenza iplani hlezi ngibuza bomalume ukuthi umuntu ofana nawe uthandwa njani bathi angithumela inkomo ngifisa ngathi ngakunike sakhe isibaya welele mameshanewe ntombenhle nayo welele angikuzile ngawe inhliziyo ayimameli mama ngithanda uma ufresh azakhuluma ngeli-stress nyaza awuzwani ne-non-test kodwa uyibhantshula nge-pressure nabadwadla nge-35 ubathambise nge-Chanel kodwa ngiyithembile lifestyle izongenzisa amakhelesho yeah.